Predrag Koluvija se već nekoliko dana nalazi u kućnom pritvoru nakon što mu je apelacioni sud ukinuo pritvor u kojem se nalazio od 2019. godine. On se juče prvi put javno oglasio od kuće u razgovoru sa svojim advokatom Vladimirom Đukanovićem, koji, osim što je branilac u ovom predmetu, je i član Srpske napredne stranke, obavlja i razne druge funkcije koje su za pravnike nespojive, a kada se spoje mogu značiti sukob interesa. Moj vaš gost, gospodin Predrag Koluvija. Pomaže Bog. Bog pomogao. Samo što ovo nije pravi novinar, već branilac čoveka sa nanogicom koji je u ovom slučaju gost i koji je u intervju, koji traje skoro 2 sata, nekoliko puta indirektno optužio aktualnog ministra odbrane, a nekadašnjeg policije Nebojšu Stefanovića. Ponuda je bila ta da ja okrivim Andreja Vučića, koji inače u životu nisam vidio, znači vidio sam ga na televiziji, da okrivim njega, da radim za njega i za Zvonka Veselinovića. Policija vam kaže okrivi... Ko je to iz policije vam rekao? To konkretno mi je rekao Dušan Mitić. Šta je on bio? On je sve predstavio kao načelnik operative. Ne bi me čudilo ni da je taj neko iz kabineta ministra ili ko već je naložio njima to sve pratio preko ta 3 telefona. Možda čak i gospodin ministar lično. Par sati kasnije, novi ministar, takođe lično, rekao je gostujući na televiziji Pink da će ovi navodi biti ispitani, iako bi već trebalo da su deo optužnice. Kod predsjednika Vučića nema zaštićenih. Može da vas voli, da mu budete dragi, ali nema zaštićenih. Zakon je isti za sve. Niko nije zaštićen i ja da tako nešto uradim mogu da idem u zatvor. Kada je u pitanju ministar Stefanović, nadležni organi razgovaraće i sa njim i sa Koluvijom. Videćemo šta je istina. Istinu ne zna ni predsjednica vlade, koja na pitanje N1 kaže da intervju nije gledala, ali da ne veruje da Vladimir Đukanović kao pojedinac može da utiče na pravosuđe. Da li u skladu sa zakonom je jedino pitanje koje ja mogu kao predsjednica vlade da postavim. A to kada bi krenuli u to šta je u redu, a šta nije u redu, onda bi mogli da pričamo svašta nešto u našem društvu. Ali ja verujem u institucije, verujem u zakon ove zemlje, verujem u Ustav i to je to što ja imam da kažem. A Ustav i zakoni Vladimiru Đukanoviću dozvoljavaju da bude poslanik, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, advokat, a ujedno i član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Sa te pozicije on utiče na izbor sudija, smatraju u Jukomu. On, dakle, ne krši zakone samim vršenjem svojih funkcija, ali krši kodekse načinom na koje vrši pre svega advokatsku delatnost. Dakle, očekujemo i od Advokatske komore Beograda, i od Visokog saveta sudstva, i od Državnog veća tužilaca da pokrene postupak protiv svog člana i da trpi određenu sankciju, jer je u pitanju komentarisanje i nedozvoljeni uticaj na jedan postupak koji je trenutno važan za državu Srbiju. Za sada se nijedna od pomenutih institucija nije oglasila, ali jeste Miroslav Aleksić iz Narodne stranke, koji je najavio krivične prijave protiv Đukanovića i Koluvije, jer je u pomenutom intervjuu rečeno da je on hteo da organizuje državni udar sa policajcima i tužiocima. Đukanović mu je odgovorio na svom Instagram profilu da jedva čeka da se neki tužilac pozabavi tom prijavom. Međutim, za N1 nije želeo da govori. Jovana Štetin-Lakić, N1 Beograd.